ni no kethiange musesiana nendo kuthocha twende kilunguni kile kitialite thini wa kilungitu cha Usili muthenyani wa umuthi twende na kuneranisia yulu wa maundu alamethia wa etina wa Mbanga yekika either no Mbanga ya ngali Mbanga ya motamu kongwa ni chao mundu waleta kwika ebindani ya Mbanga taisu na indi wakili twetu nabika undu mundu sinduzise either ningali undu selete kwikwa maundu tasu undi okulia twase yuni mundu wa konwa na Mbanga nino twase ingali nini itembete choni chao kilia wa kwake ebindani ni chao chaile kwikwa ebindani ya Mbanga kila na utabia mondosu ula niwe victim tumwita au eta wa victim at the scene of the accident mondosu kila ngwiye onaenda wona timu umeu kana ni mumeu mondosu enda yendo tethe gondu bailete nawe ta mundu wa bikabau ni wailete kutethecia mondosu kwa maundu onthe chambe ndia kwa ni wailete omanikana kana na maume sie nikenda atwawe sibitali nikenda akasiwe mundu ni wailete kutethewa pia nikenda withie ni wa report kindu ki police station nikenda na police mama ne kila chekika nondo tono tethewa na mundu at all sense ndia kwa ni maana kenda ibatone kama munenge the first aid yebau nikenda ende kuma bau atethewe athi akwate witio lawe waile na yeso tongwa maybe kenda ni kweso record statement kuyana na kila chekekie no athi bora details yake ni sioswa no a record later ti lazima ka record saa isu na ke mundu ucio na ke no ailito mana na role ya kila cheke kabuithia ni wawe tondu kiilie nikenda maundu onthe wiseithia ni mama nikana kwanzia yothe ando megao ganende wosi abstract kanoke wako ule na ni mosi abstract abstract ni chao tono kitata na luke tona kueleka muno mseisi nesa police abstract ni ela document unenga waweta mundu we part ya the accident twasie muno yakani nene in relation to omundu kenda maybe you are part of the accident, maybe we passenger kana we pedestrian, in short we victim ela wathi ela na kuyaveo be report to swasia umuweta police na momathi at the scene of the accident peila details ngwe yemosa sia kila cheke kana kila kindu na nimoka ama kausu sievukuni yo mema buku maingiala mausu za siendo yi ni mausu sia kila methe at the scene ni kila methe na ma record kila kindu so police abstract is a summarized version of all kiucho onde kila polisi maina mandikithia na makwata kindu chambe police abstract nenenga we tola we part of the accident the victim within ya kutethecia yukwati yangalama kenda baimwo kwati kindu chambe police abstract niyo ka ikonania matukwala accident yesu yekika twasite matukumana sana kiune kiandika wabau kila kingi kaandika which vehicles were involved kana which parties were involved kiune kingi ona na sia yange aya ikaona ni tawe yuonengwa police abstract no miye lakini esuti ye kuelezea kwa yasio injured or slight injury yasi no miyo banini peile kuisoelezea ngewa ya maomi sionde esio kenge elezea ngali isi insured ni bala bendo abandiketwe insurance maybe ngali no invest insure ni insurance ngania maybe Invesco ino na Britam police abstract ni mosa details isu sionde insurance ye ni comprehensive kana ni third party isu sionde makandika bau makasio kaingi makandika kenda ni it can be determined outright who is to blame makandika bau ngali ni nyoje makosa kana maybe mundu kila nilelo noe makosa ikasio kenda kiuki ibo wona mandikito PUI peke ndio kenda kiandikiro in the police abstract ndo ingi mayenda mayese maanisha pending under investigations kwa mainamba conclude ulai makosa kati waangalizo kwa hiyo it's a summarized police abstract ne summarized form ya ondo accident yeke ka ina summary form na la mwebi mwabikani mwiso the courtine esu ne yuma gwa kotini tokose
ya kuonania the nature of the accident na kila chonde kekekie. Na P3 ni chao utanya inga ukuli ai P3 ni chao pato ile sehemu sasa ya P3 hiyo ni chao nenenga na YMD. Now P3 as opposed to police abstract, P3 ne it's just a medical report, a summarized version of the medical report. Kana summary report of maumisi ala menda makwata ni mundu la in the accident. P3 form nayo unenga we police station. Tisawa sawa. Na wanengwa police station peba la mausu asio bayulo meme usu date of the accident how it occurred. Then uyewa odisipitali ola unayiteiwe. Na twasasia as much as possible nicho we uyena akuyato yambia kana while it odi kana andwa at the scene of the accident while it omatwa in a government hospital. Nondo document is and siuswewe in a government hospital. Nondo niweseve for the obvious reasons. Ando ni mokodhima kese obviously otudhangu tuo. But we trust our government institution when it comes to these forms. And no government and odila government yenge. So P3 form ni medical report ila yenda ayona niya mondo su ondo omeye. Pala omeye. Omeye ni chao kenda no matoni omana. Ikona nyoki esivitali after medena meana. Na itiwata. Na kanani vendo itiunge. Esu ni medical report. Yenda ayona niya siendo isu. Na kendo kengi na ile tabia alama ya kutuedukesia. Kosa police abstract na kosa P3 form, it's free of charge. Ndo ile itakuwebedwa iwewe ni ya wa police station. While it onengo wa police station free of charge. Maybe saa ingi no wewe maina madhangu ke wameanu ke wenda bae umefotocopy. That is human and is reasonable. Lakini document isu ya ile itakuwebedwa. Government ya ite sia ile itonenga mana. Na kiuke maana mono. Kila kingi ndo no kuya about the P3 form. Ya ile ite kusu wa wabwa kenda on maybe na komete sibitali ina maumisi. It is advisable use we wa mina kubwa. Nondo na maondo ange makwati yangala maisusi on the way ate ya wabwa. Ko ona saingi wende na matibabu no the police station ni wono nengwa abstract. Lakini P3 form we awambo dio mine mauiti nikenda ukeende umiusosie. Ya leta usu at least we mo bautia uti lazima yo misembe mitoke. Na documents itu ya mundu no alete kosia nesa nondo nesio ikakuthethe sia kenda no endo ati ya claim chako pando bonde okwenda kwati either na insurance kana na koti kana okuyola mundu maybe yukometie. Ndio kulia hii. Nikenda mundu usise P3 alama umeandika maana hata mundu wa imumise nundu watu akana ya ile kuoswa mundu abwa ethani mundu wa imumu kana wa umiti abwa ni wama ile kosa no wa ile kosa P3 level ya injury imanyika at what level ila tu itukasa umitwe muno so ile kwasi wende nondo mundu alikosa P3 ila ya mimia kuitwa nabo. Asante. You kilawa ile toma na weta mundu victim ula in the accident. Document ina kuya kila twasasia munone ya ile to save after wa mina kubwa kana at least we in a certain level of treatment. Ti lazima no is no when the wa me okay there ndo socio katu permanent ndo na ile yani ina permanent degree of injury. Maybe not lekile ko na maybe ndo ka hapo wapi. Kwa kila keka kila tu ya wake maana record keeping is very important. Na P3 form mwene chona kwe nenga na weba ya police station. Of course na kwe mayandika maikuandika ya pe details mamba akuso ya pe party la yo. That is one. Makauso si about the details of the accident or banini. Palava ange yutiba ukwanda kitale ele to dio kuso esia. Na yeki ya muli wake ba yetheo. Nwa ele te kwenda ondo oko itwa records ya kuka yanesa. Nune kiwe x-ray maybe. Nune kiwe maybe nuna kuniwe scan bandu. We na marisiti ma uiti. We na illustrator wa bikatu sibitali ya ube kila unenga waketa wa treatment notes. Documents inuwe wendo ana sesionde. So we na responsibility ya kumake sure we na sio safe. Nikenda wathi kwenda kitale nuo mutwa ya nichongu yene lazima obwe tia yo ile tothi wose wene mundu ungi ataweka usuzwe kwa government kwa ile tenda na madhangu asuma kuonde
umbanie no disibitali tasi nitaba masako di level 5 pe ala pa kukashoti pe matakitali ala meno tuika wa kususia mathangu asu na mo makusisie masisie mathangu maku mauiti no wendo na ite iwenza maybe ndwa byaba mbendwa ite wabau mose mathangu asu mama sisie masisie kila chonde kikite makusisio na kunicho we na role ya kuitwa at least we na in a position to communicate na kuma elese kila kikie nikenda maususio the correct information for munesu kwa ubeke kao aya ila twase Mbanga ni kika na mundu wachi wa nidha kana watu sia beba kwa P3 ideally kenda wenda kwati ya kikucha mundosu pa P3 with ya ndende utethia muno as long as we nela police abstract nondo esune mandatory mundu wonde wa mina kwitwa twasi yakwi at the scene of the accident maybe onanda na atoa wa hospitali kuitwa baima witi onekwa so ideally there is nothing to feel at that form kwa in that situation kila kiendo akiende kani what we call postmortem mundu suwe kwa postmortem kana andu angi mamita autopsy it is one and the same thing ekwe postmortem generally ni la matakitali ala meno tuika wa kweka maundu asu masiasi ni kenda ma ascertain what is the cause of death ya mundu no in the affect accident maybe mundu su ndio kundwa itwa na kwa kuichwa na ngali yake that is the nature to ya atwike what we call postmortem to ascertain ni chao chuwa ye mundu nundo na mundu twakuyana na matakitali kulingana na the point of kila kikuwa ye one of the organs ile itona ku ascertain muno ne your digestive system na system ya kuya kubeba there nisio masiasia muno nundo no kandwa like ukenda nikitio nyongwa na nditwawa ndiye kwa bandu na ngali yako ibaluka imwe at least maisia that system ni mona mundu even na before wakwe yanyongiwe there was no flow of air kwa kama this is suicide umeyakitio nyongwa ti accident maybe no when the wake was sumu no they will be able to ascertain what happened so if a person is found maybe no at the scene of the accident the relevant document is not a TP3 pauni postmortem kuno kwa postmortem na vaise wa postmortem report basically postmortem report in the yonania the cause of death and what happened and the nature of injuries kwa about and that yende suna kuyaita postmortem report aya na ndio kule ya mwiso kwa mjuki role ya victim ti mundu yitwasa ukoniwe Mbangani ni miaombe ni wa Mbanga suyombe asante role ya victim maundu ni aonde kana mundu ile Mbangani su kindu cha mbengwendo malilikania teba ni to kila kita watu give the right information and the correct information na ndiambia ukindu cha mbe niambia nesietwa yako no wendo ni watu iwe na maybe takunde to faith twasie watu iwe ni mundu eta wa ndolo kwa uwe eta faith ndolo lakini kibande ni wete ni twine sietwa yethe yako waile tonenga nesietwa jila ye kibande ndukazika no eta wa mama fulani kana onenda no mwisi that is very important nondo uyate ya claim ni kwa siembesa isu nondo in short maybe wenda kuiba mbesa sia kuna wethe sira jila anenga ni tijo jila ye kibandeni so that is very important kwa mwethu kesi unenga nesietwa yako ondo wetetwe kibandeni as much as possible nenga ne ondo yetetwe that is the first important role ile ngine kwenda we make sure ni wa keep records of everything that has happened kenda ni mwa report wa the police mwa report nenga OB number with the no message ndukaza sio kwa accident imenga OB number and ingi mayenda message the OB itself in the iona net even the date of the accident so make sure no andike wakathangu police station na kaitumbwa with the wina koniko OB number kila kingi ke maana mathangu mawiti onthe kuma na kala ukona kate maana ya documents isu sionthe ona sia traveling sionthe na kila kindu wekie make sure documents isu ya nesa nondo ikautethesia we mwene
ni mubea na indi nundi ona masama thela kwa tabia musese ndeto ya muthia na indi ula withania ndo kubiga tonya kubikiata. Asante. Ndoto ya muthia ila ndo no tabia musiaisia baani kana ila kwenda na Mbanga at any given point muika panic twenda yobo kutethesia kila mundu tikambo mutethesia twambe osubi othayo nundu nguye niwe ni maana tiya maundu angi kenda no kwenda kuibwa kana ndenda kuibwa twambe osubi othayo na twenda tibu na twethia bandu bembanga tikolia andu ciendu cio ando enda makakila ugethia wene isiendu tiusio nundu what comes around what goes around comes around twethesia andwa matethewe wala batona na tuima subia nundu ndwisi unino kwenda nouwe nengi Mbanga ikwata kila mundu mundu wonde olo kwenda kutukwata kwa masieta nguye neta Benjamin Chalo ndukumana obisi weta wa Chalo Muya and Company Advocates ninye managing partner bau obisi wito kula munene we musi wa Masako nzia yeta wa Mwatu wa Ngoma Road nzia sunila yumete ba ordinavers ba be traffic lights ya batete una maobisi ma serikali ko koti county assembly kwa DC police station wa batete na nzia su maobisi maitomeo bandu bakube na hotel weta wa Boma kana Gillian ulo kutenda kwa namba ya simu namba ya ofisi ya simu ni 0739 977 294 na namba ya kwa personal contact ya simu ni 0727 588 651 ni asante. Naindi ni mubya muno nwa kukana kwithwa no ndani na mto muthenyani wa umundi naindi musaisa eka mtungie mubya nulu akwendania na itumbini wa kilimo cha Usili muthenyani wa umundi bondi hotu kunia nzumandi tukakoma na ngechu mwani chukite ni Traffic Mackenzie wa mtunga tiwanisa.